Чибулдарулы зембе тұрыжулы зене Россия тада республика патшалық премии зембе награды зем. Елана генедерых шулзерен республика гуне умень профессире, веренюре, обществола ишре палырны зене числаще. Хальхинчеде лауреат цене правительства шурденже палыртреш. Правительство чуртне черле тыдымра тырыжаган, нумая жаюстереген ашамыжы пуғынна. Республика бушлыге Олег Николаев візем малыметле, еврлық сенжен храман шинзем пулныне палыртре. Россия президентжен указибе, епреш районенжи Пуджингери Надежда Ивановна Василий Михайлович Александров сене ашамыжын мухтаве орден бачислама ежынна. Візем шиджаджибе, вуниги мынугибе тада перкежен мынук папуян. Можыр херекшичемеш шул алла алын тыдынза пурныш сукмагибе удать. Александров сем пірлешсен кил журт, хуралды зем хабартна, пурныш туна, эшлеменех жанда юргенмен, теші візем. Малданах ки журт чавырмадын, чын малданах. Піремежі пурнма ергелерек журт бұлдар зекаран, бұзглатса, жемия бұзы хурчыннен жемін. Пічкірек бек түйнатты тата бұзглатса бұны жауын бек. Өміртіші бек шленге, ажы земде бірлех. Утма вренсен терсі бегазан, утма вренсенех бірлешті зебін. Бірне етлемелі де. Мен двасын деберін ялда, епен ішлемелі. Ишлезек вишся бурын өміртіші бек. Вармар районенжи арабушри Анжелика Михайловна Олег Иванович Парфирьев семде ытызем жен теслехле туслы жемье. В земде Россия шайынжи наградына девишреш. Шемьере улдаджа. Аслы выле салдага кайза гильня, кешенхере піремеш классра. Мұжыр ширимбір жул гайла пірлешнеде ялда депленне. Пызык шемье жавырны жын телеле де шевзем хызине. Бірле әшлетері бір бұлықсынеді бұқтарап бір, бақчарада беш бірле, бірен алды лайық біренеші. Ебе өзімбен де уядықсан тракторға бұлжашы, еслеме, есімбе бұлжашы. Армаша ғалым, әшлетері бір, ялдақ жозу үшінше ялдақ бұнас келеді. Ялдақ лайық. Әжізімде ялдақ нашын. Илашын. Шубашкарды херхтваты мышлицейра верендеген Елена Михайлова, пилю барасы же пузык тюбе хывнажан, Россия Федерациян тавадивишле учители хизепли яда ильже. Шыне Шубашкарды икемеш школды верендеген Оксана Ильинада наградалы бульже. Валхаля Чуваш Республикин тавадивишле учителя. Оксана Разиновна аслы школ хышын шак врене учрежденине кильнеде, паинги гунчень унда дырыжать. Иги жылгая лавал таванчельге верендегенезен педем расшири мастер-классинже гран-при вишня. Кешінтада выдам гласыне пилю бараганскер, кашни урога кызыкла асра юлдырдезе иртерме дырыжать. Шыны Шубашкарды икімі школда пур ачада чуваш патшалық чилгине веренет 100%. Шавығытрах пирень тыван чуваш чилгине, тада тыван чуваш литературине сулаза иліне ачазен шучы тұғырвуны проценттан ытла. Візем шак предмеда юратса веренеше менжен дезен візем культурба воспитание енжен пызык шайра, а те анне чилгине юратмала, унба мухтанмала, балах калашмала. Варнардарыхинчи Карл Маркс яжеле хужалыхын телгебине Валерий Шумилов егебенде екемеш жылдан бадытса бұрать. Вал районда гнамар республикарада лайық адаланза бұраган хужалық сенжен бері. Оны жусылдаве эшлеген зенже тетердюже. Валерий Филиппович Чуваш республикин хизеп грамотыне девишре. Улектерлих кайстады бұраппыр ситуация бе хужалықра. Чақыржы бұжаяғын улектерлих бұлжутран сываған әнезем. Вишшер пуч пинде сагыржыр утмул бір гектар хинде. Тештыры, улех абадя, үтте культура зәне тузайлеппір. Ете бір направлениенде Карл Маркс хизепне хужалық, бұрлық сәмбешлейді. Педемешле Россияда республика награды зене водербер жиндевишре. Олег Николаев правительство чуртне пуғынны зене эже пурныжа юратны жантавдыре. Эзир шиденеген ружын ырыдеслех. Сирен тұрыжулық регион экономикине адалындарать теревыл. Чувашкенгларым вали Алена Артемкина, Виктор Степанов.